Ki arhut kirang ba ki balangat ha apot hadin gajing siat pathar jong ki pulit Asam ha gajing jah ha Shillong Mukro menta kirang don ha padeng jong gajing sumar ha ni Grims Hospital Shillong bat gila sedang banyo bor bat sedang ru banyo ye ke kot ke khia hadin gajing sumar na kate hospital. Ya kita ki arhut kirang ba ki balakala langkanya na kate gajing siat pathar ki pulit Asam la tip kerteng kumuma Elias Samayang bat rumah Cheney Nartiang ha ke bala shim jing sumar dau Dr. Daniel Vala ubadiu medical superintendent kate hospital ubal airu ik jing sumar ke babiang na kamta jong kate ki arhut kirang ba. Hanin kesengi na kaliang jong ba Sanbor Shulai ubadiu menteri sarkar ubadi pe ye katrat veterinary and animal husbandry ulalej banjungo ye kate kirang ba. Ha kabada kejing song senai uniu menteri sarkar ha kate kejing lejongo ulan no senyang dak song pisa ke balong kum kejing kersian ye ki ha ke bai dawai bat kum juru ye ke ying kesem jongki dak ke boong bat namar bagi digirang ba nong kersian ye ke ying kesem kidon kam bahaya kejing irap ha ke bakum kene ngapor. Ulang ru bana kaliang jong u undek pania kenduk yo menteri rang ba ke sarkar jela konrat kongkal sangma na ke bentaban penmang ye kejing irap na ke bentai kita gi balaman saujur kenang bikin yo ye kejing sumar ke babiang bat ban syong penjata chaying sakumpa katto ke nepor onda ha bagi bor peniat ke Grims Hospital kin ailat no eki bikin lipai no shalaying. Ngilawan yang datang pada tip dia ngi pada yo bania discuss pada government dan rin ngilawan marhamat entah mat jung pi kum tu plai wa empat don ngono kajing ini tak ini pemerintah pada nak cing permenakan nak kena financial assistance. Tengahlah siam idra dia, lah saya ingin sekan berchief minister, banyak kini ru beriban mang, ya ke financial support, nomor kepadang ke treatment ya kadang jengai bah sebenarnya le plastic surgery, bagian sa kabam kadi, jangan kami miscellaneous expenses indon, dengan saya akan berchief minister bah, nak yang government ini pernah bah berorang di benyo ya ke. Jarap bisa. Lapun udah orang basenong, begini bahasa sana kita berduk bah, tenda kalian kejungi ru yang sokia, tengok puar mentasi begini awan ajaram. Tiap lagi kumtu abang ikli, bopli tu tu baru arungut kita ginong rap, kita bedung, but kejungi yo jungi baret. Teh bangnya kelim tan yai ki jingdon kun boro arut kini ki bawa mensau ba ki barang syak sumar ki don kun manrungut ki im jing im ke bekerdu te bo pliru to daga jeng arab jong ki inna ke government lan ki riusimet ki balang beper ba wan arab susne ki seng balang ki riusimet te ngi daga yang jong iru ya wan penaje arab nomor kidon kat tukan ne ki jinglut bagi hapan ya tiat nabar kumiwe ari dawai mereka kebala ngasuban ai kublai Dr. Daniela Daniela nang ta yo Dr. Mehta beri direktor kibla ai ke jerap kamtam Dr. Si Daniel kabaila sim yang jing bakli nadong sodong ban pet kumno ba kinum ban penbiang ye dawai kita sin te nak liang doktor bar kini PRO kin ayaka health condition kila batai ba don kibanang kibla de syasna kin sawan biang hadien utu weru don bakala pralut kana ka jong kana ka ngap mo sopo kita tiar kita ki ban pentaj ban lek surgery don we ban lek plastic surgery ban baddo hadin artayo la si Dr. Daniel Wong Bai kin sahaban wan biang ban lek pat ya ka operation ban tep ya ta tiar goran ba tega subsidi itu beli kelalaj naga jing ting le akan nono ka jing im joki dan sulong bet ngit skem bagar muji batai jong doktor te hadin beklale ka operation na taki klan kamera kapal benang ngi bu be jing dua ilang kiru ba hadin naga ta taki dang la bali tre yang benang la ban kersan padiki kun kiti joki